بسم الله الرحمن الرحيم Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. ويل للمطففين Ölçəmdə və tarazda kəmbərgüçülərə vay. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون Ular kişilərdən ölçəb alğan çağda toluq alıdı. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ Kişilərə ölçəb yoki tartib bergan çağda kəm berdi. أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ Ular büyük bir gündə tirildığanlıqıga işenmemdi. يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ O gündə insanlar aləmlərinin pərverdigarının huzurunda tik turdu. كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ Ular tarazda, ölçəmdə kəm berişdən yansın. Yaman adamlarının namə əmali çoxum siccinda buludu. وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ Siccin degan nima? Uni qandaq bilalaysan? كِتَابٌ مَرْقُومٌ O yaman adamlarning qilmishlari xotirlangan bir daftardir. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ Bu kunda inkar qilguvchilarga voy. الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ Ular qiyomat kunini inkar qiladi. وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ Uni faqat kufrda haddidan oshgan, intayin gunohkor odamlar inkar qiladi. إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ Uningga bizning oyatlarimiz tilovat qilinsa, bu qadimkilarning hikoyalaridir deydi. كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Hargiz undaq emas. Balki ularning gunohlari tufaylidan dillari qorayib ketgan. كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ Hargiz undaq emas. Haqiqatan ular bu kunda Parvardigarni ko'rishdan man'i qilingan. ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ Ondan ular haqiqatan do'zaxga daxil bo'lg'uchilardir. ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ Ondan ularga mana bu sizlar inkar qilgan narsa, ya'ni azobdir deyildi. كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ Rastda yaxshi bandalarning nomi amali shak shubsiz illiyonda bo'ladi. وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ Illiyonning nima ekanligini sen qandoq bilalaysan? كِتَابٌ مَرْقُومٌ U yaxshilarning amallari xotirlangan daftardir.
يشهده المقربون Onunğa Allah'ın yaqin pərişləri guvah buludu. إن الأبرار لفي نعيم Yaxşılar nimət içində, yəni cənnətdə buludu. على الأرائك ينظرون Ular taxtlar üstüdə turub, Allah'ın cənnətdə onlara bərgən türlük nimətlərə qaraydı. تعرف في وجوههم نضرة النعيم Ularga qaraydigan bolsang, nimetning ularning chiroylaridan chiqib turgan asrni toniysan. يسقون من رحيق مختوم Ular og'zi pechatlangan sop sharob bilan sug'urildi. ختامه مسك İchishning oxirida uningdan iparning hidi kelib turdi. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون Qiziqchilar shuningga qiziqsin. ومزاجه من تسنيم Uningga, ya'ni sop sharobga tasnimning suyi aralashtirilgan. عينا يشرب بها المقربون Tasnim jannatdagi bir buloq bo'lib, uningdan Allohning yaqin bandalari ichidi. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون Kafirlar haqiqatan mo'minlarni masxir qilib kulatdi. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ Mo'minlar ularning oldidan o'tganda, ular o'zaro ko'z qisishatdi. وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ انقَلَبُوا فَكِهِينَ Öyleriga qaytganda, mo'minlarning g'aybatini qilib, ma'zi qilgan holda qaytishatdi. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ Mo'minlarni ko'rganda, bular shaksiz adashqanlar deyishatdi. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ Ular mo'minlarni kuzatishga avatilgani yo'q. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ Bugun, ya'ni qiyomat kuni mo'minlar kofirlardan kuladi. على الأرائك ينظرون Kofirlarning holiga isil taxtlar ustida o'ltirib nazar tashlaydi. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون Kofirlar mo'minlarni masxir qilgan qilmishlarining jazosini tortdimi?